Embereji neizo obwanyuma yambabazi Banada okutwara Kanso mu koti ng'omwanya ogubaturene barundanira mu kasasiro n'itaka ry'eka yabo. Kwiha enshonga egi etwarwa mu koti Tauni Kanso ekarekeraho kunaga kasasiro mu mwanya ogu kandi hati eijuri n'omu tauni. Umwanya ogwabo n'ogu konka bari kugukozesa kubi. Kuri bari mirehe kina akubiki umwanya ngugu ndagureba guri. Konka kugira ngo buryo umwe aretara nagaha ndeba kirarereka. Kimwe no bukutuyamba ikarugamo. Kugira ngo kuyonje konka kuza kubishuka ari. Twarakira ngwara z'amani munongo muri Muhanga ezitenda kubona. Habo kujya gutwira kutakasasira. Tushirire meya wa Muhanga Tauni Kanso kandi nagira ngo embere bashobire. Kanso twinoburimezi. Abugwa twine mataka mingi ga government agari mu tauni muhiyi agupata mu kasasiro. Hitwina mataka gari hare kilometer 3 no kwiyongerayo agandi gari yahinguye mushozi. Mwenu kuturukuza kugira ngo kasasire yitukunganya burizo tuzitware musitugumira. Muhanga Tauni Kanso niyo tauni nkuru mu Rukiga district kandi eri hanguto nyigendwa yantunga mu kabare. Mwenistegerize ubwire ubukoti twete kugira ngo staff y'urwo rubanja bahereza ubuhamya bwabo bwo kwerekana neri yabo nitwe tukahereza yo bwitu kote yashara. Gasha kwa Job namanya.